Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jamat. Asıl tuğum koy bağışçılar, asılçı çavanlar, туғандар мол, алдыңыздардағы екі баш мықты ургачы козулар сатыққа шығып тұрады. Жайгашкан жерибиз Карабалта, Панфиловка айылында. Бұл ургачы козулар энелерине жаңы бөлүндү. Линиясы 80 линиясынан. Так, белдери тегиз, өзүңүздөр көрүп тургандай, куйруктары тике, ачык. Баштын гарбаносуна маани берип кетиңиздер. Гарбаносу жогору жагынан кеткен да, орусча айтканда правильный гарбанос да бул жерде. Тумшуктары жоон, кулактары жалбырак, кулактары узун келген, белдери тегиз, стойкалары жакшы козулар туугандар. Экөө тең ургачы. Ал эми экөөнүн бериле турган баасы $10.000. Байланыш номерибиз 0777 95 95 47. Же болбосо жакшы бир состоянияда Хайландерге алмаштырабыз. Белый жемчуг цветтеги.